Ni inkuru yari itegerejwe n'abantu benshi yaba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ifungurwa ry'umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni umupaka umaze igihe cyane warafunzwe ku ngingo yafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndibuka mu mpera za 2024 nibwo yafashe icyemezo mu buryo budasubirwaho ko agomba gufunga imipaka. Ni byinshi cyane yakomezaga kugenda ashinja igihugu cy'u Rwanda, bashinjaga u Rwanda ko rufasha umutwe wa Red Tabara, ndetse bakavuga bati abantu bagize uruhare mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri 2015 bahungiye ku butaka bw'u Rwanda, bafashwa na leta y'u Rwanda, bakinjizwa mu gisirikare, bagahabwa intwaro, bagahabwa ibikoresho bitandukanye, ngo nibo basubira mu gihugu cy'u Burundi kujya guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ingingo u Rwanda rwagiye ruhakana ruvuga ko nta nyungu n'imwe rwaba rufite mu gutoza abo bantu ngo bajye guhungabanya umutekano w'igihugu gituranye mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Byaje gutuma rero Perezida Evariste Ndayishimiye afunga umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Imipaka yose yo ku butaka irafungwa, yaba mu karere ka Bugesera ndetse yaba n'ariya za Nyaruguru n'ahandi hose. Mu gufunga iyo mipaka byagize ingaruka zikomeye cyane ku buhahirane hagati y'ibande zombi, Burundi, u Rwanda. Ubucuruzi nyambukiranya imipaka bwakorwaga ku mpande z'abaturage b'ibihugu byombi, abava mu gihugu cy'u Burundi baza mu Rwanda, cyane ko ibi ni ibihugu nyine bituranye. Mwibuka ko habagaho kera icyitwaga Rwanda Urundi, bafite umurwa mukuru witwaga Busumbura. Hanyuma nakubwira ngo Abarundi ni bamwe mu bantu bakunze kwisanga mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi u Rwanda nyine rwakira impunzi nyinshi cyane z'Abarundi, bamwe mu mujyi wa Kigali, abandi bakaba mu nkambi ya Mahama aherereye mu karere ka Kirehe. Abanyarwanda nabo bafata u Burundi nk'igihugu cy'igituranyi. Ni ukuvuga ifungwa ry'umupaka ryari ryaragize ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ku mpande zombi, cyane cyane ku bakora ibikorwa by'ubucuruzi ndetse no gusura imiryango n'ibindi byose. Mu minsi mike ishize, ubwo ingabo z'u Burundi zari ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubwo hafatwaga umujyi wa Uvira, bikavuga ko muri iyi mirwano ikomeye cyane ingabo z'u Burundi zaje kurasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo za Kamanyura, hariya ibisasu bimwe bikarenga bikagwa ku butaka bw'u Rwanda, hariya za Bugarama, byatumye n'impunzi cyangwa se abaturage benshi cyane b'abakongomani bava muri Kongo baza guhungira he? Baza guhungira ku butaka bw'u Rwanda. Inkuru rero ni inkuru ishimishije cyane mu by'ukuri. Ntekereza ko Abanyarwanda, Abarundi bose bari bategereje kumva kuba no kongera kumva ko umubano w'u Rwanda wakongera kuzahuka hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ese haba hari ibiganiro? Ese umupaka wagombaga gufungurwa? Reka zibigaruko mu buryo burambuye. Reka mbanze mbaye inshamake y'amakuru yandi avugwa hirya no hino, hanyuma tugaruke tuganira ku ngingo yacu nyirizina ibikomeje kugenda bivugwa. Reka mbanze nce mu karere ka Ngoma, ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Haravugwa inkuru y'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umwarimu ku ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro TSS rya Mutenderi mu karere ka Ngoma, akekwaho ari gusambanya umwana w'umukobwa wiga mu rindi shuri. Nyuma yo gutabwa muri yombi ku 15 Ukuboza 2025, kuri ubu umwarimu afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Kibungo. Amakuru atangazwa avuga ko ukekwaho gusambanya umwana w'umukobwa wiga mu mwaka wa 2 muri groupe scolaire Matongo, ngo ni nyuma yo kumusaba ko yajya iwe kumusura, ariko umwana agatindayo, ari nabwo bikekwa ko aribwo yaje kumusambanya. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mu Rwanda yibukije abantu ko bakwiye kugendera kure icyaha cyo gusambanya abana kuko kiri mu byaha bidasaza. Abakora mu rwego rw'uburezi basabwe kwirinda ibyaha nk'ibi kuko bibabaje kuba rero umuntu w'umurezi ari we uhindukira agasambanya abana, kandi ari we wagakwiye kubarinda ibi byaha muri rusange, nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwabitanzemo inama. Reka mu yandi makuru mbabwire ko amakuru akomeza kugenda avugwa nuko Minisitiri w'Ingabo mu Burusiya witwa Andrei Belousov yatangaje ko mu mwaka wa 2025 wonyine Ukraine yapfushe abasirikare hafi 500,000, ibintu byagabanyije cyane ubushobozi bwayo bwo gukomeza urugamba. Belousov yabivugiye mu nama y'ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ingabo yabaye kuwa gatatu yitabiriwe na Perezida Vladimir Putin. Yavuze ko ubushobozi bw'ingabo za Ukraine mu mirwano bwagabanyutseho hafi 1/3 umwaka ushize. Ati ingabo za Ukraine zapfushe abasirikare hafi 500,000, bituma Kiev itakibasha gusimbuza aba basirikare binyuze mu guhatira abaturage kwinjira mu ngabo. Uyu muyobozi yavuze kandi ko muri mwaka Ukraine yatakaje intwaro n'ibikoresho bya gisirikare birenga ibihumbi 103, birimo hafi 5,500 byakorewe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, umubare wikubye hafi kabiri ugereranyije n'uwo mwaka wabanje. Ukraine yashyizeho itegeko ryo gukusanya abaturage bose bashobora kujya mu gisirikare muri 2022, inabuza abagabo bafite imyaka iri hagati ya 18 na 60 gusohoka mu gihugu
nkuko bikomeza kugenda bigarukaho. Hanyuma hari indi nkuru ivugwa mu gihugu cy'Ubufaransa ariko irababaje. Ni umuganga akaba yahamijwe kuroga abarwayi bagera kuri 30 akatirwa gufunga imyaka 22. Urukiko rwo muri Besançon mu Bufaransa rwakatiye umugabo wakoraga kwa muganga atera ibinya cyangwa witwa Frederic Pechien imyaka 22 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kuroga abarwayi 30 barimo 12 bapfuye. Uyu mugabo yatangiye gukurikiranwa muri 2017 ubwo yakekwagaho kuroga abantu babiri ku bitaro bibiri bitandukanye. Icyo gihe yarakurikiranyweho kuroga Sandra Simard imyaka 36 wafashwe n'umutima ari kubagwa urutirigongo. Uyu mugore yaje kurokoka ariko ajya muri koma. Nyuma mu iperereza ryakozwe basanze serumu ye harimo potassium yikubye inshuro 100 yakabaye iri mu muti we. Uyu mugabo mu rubanza rwe yireguye avuga ko nubwo aba bantu baba bararozwe atari we wabikoze. Ku rundi ruhande ubushinjacyaha bwavuze ko uyu mugabo ari igisebo ku baganga. Ubuti uri umuganga w'urupfu, umurozi n'umwicanyi, uzanye igisebo ku bandi baganga bose kuko wafashe ivuriro urihindura irimbi. Uyu mugabo yarogaga abantu akoresheje imiti ituma umuntu agira ikibazo cy'umutima cyangwa se guturika k'udutsi tw'amaraso. Uyu mugabo wahamijwe iki cyaha, umuntu muto yahaye uburozi n'umwana w'imyaka 4 mu gihe umukuru ari umukecuru w'imyaka 89 nkuko amakuru yakomeza kuyabivuga. Kuki yarogaga abantu? Ni inkuru buri muntu wese ashobora kuba yakwibaza umutima we. Hanyuma ikamabwire ko uwitwa perezida wa Venezuela yitwa Nicolas Maduro yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushaka guhirika ubutegetsi bwe no gukoloniza igihugu cye. Avuga ko iterabwoba n'icyemezo cyo gufunga inzira z'ubucuruzi bwa petroli byafashwe Perezida Donald Trump ari diplomasi y'ubunyamaswa. Mu ijambo yagejeje ku baturage kuri televiziyo kwa gatatu, Nicolas Maduro yavuze ko Amerika iri kugerageza gushyiraho guverinoma y'agakingirizo i Caracas. Avuga ko iyo guverinoma itamara n'amasaha 47. Yavuze ko igitutu Perezida wa Amerika Donald Trump ari gushyira kuri Venezuela kigamije kongeza intambara ndetse no kwigarurira umutungo kamere w'igihugu. Ati barashaka guhindura ubutegetsi muri Venezuela kugira ngo bashyireho guverinoma y'agakingirizo yagurisha itegeko nshinga, ubusugire n'ubwigenge bwacu ndetse n'ubutunzi bwose bw'igihugu bakagikoloniza. Ibyo ntibizigera bibaho na rimwe. Ibi Nicolas Maduro yabivuze nyuma y'uko Trump atangaje ko yashyizeho icyemezo cyo gufatira ubwato butwara petroli ya Venezuela yafatiwe ibihano. Bwana Trump yanashinje guverinoma ya Caracas kuba umutwe w'iterabwoba ukomoka mu mahanga, ayigerekaho kwiba petroli ya Amerika n'indi mitungo. Kwa kabiri Trump yavuze ko Venezuela ikikijwe n'ingabo zo mu mazi nyinshi cyane kurusha izindi zose zigeze zishyirwa hamwe mu mateka ya Amerika y'Epfo. Izo ngabo zizakomeza kwiyongera kandi ingaruka bazahura nazo zizaba zidasanzwe kurenza izindi zose babonye, kugeza igihe bazaba basubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika petroli, ubutaka n'indi mitungo batwibye. Nicolas Maduro avuga ko ubucuruzi bwa petroli ya Venezuela n'ibyoherezwa mu mahanga bizakomeza ashingiye ku mategeko mpuzamahanga ndetse n'amahame y'umuryango w'abibumbye arengera ubwisanzure bwo kugenda amazi n'ubucuruzi. Ati iki si igihe cy'abajura bo mu mazi cyangwa se ubusahuzi. Yashimangiye ko umutungo wa Venezuela ari abaturage bayo gusa. Yanavuze ko icyo Amerika iri gukora ari diplomasi y'ubunyamaswa itandukanye n'iyubaha amategeko mpuzamahanga n'imibanire irangwa n'amahoro. Bwana Nicolas Maduro, perezida wa Venezuela, yavuze ko Venezuela ifite uburenganzira bwemewe n'amategeko n'ubushobozi bwa politiki bwo kwirwanaho. Anavuga ko ishyigikiwe n'abaturage b'isi yose muri rusange. Ikaze muri amakuru ku buryo burambuye tuganira ku nkuru nziza iganisha ku ifungurwa ry'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Umupaka wari umaze igihe ufunzwe ndetse byagize ingaruka zikomeye cyane ku buhahirane bw'impande zombi, yaba u Rwanda ndetse yaba n'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Amakuru akavuga ko ibintu ubu ngubu byatangiye kujya ku murongo ndetse impande zombi zatangiye ibiganiro bigamije kuba umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi warangira, imipaka igafungurwa, hanyuma na diplomasi ibihugu byombi ikarushaho kuba nziza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe atangaza ko mu mpera z'icyumweru gishize inzego z'umutekano z'u Rwanda n'u Burundi zahuriye mu nama igamije kureba uko hakemurwa ikibazo cy'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Imyaka imaze kuba myinshi cyane ibihugu byombi bitabanye neza, hamwe u Burundi bushinja u Rwanda kubwima abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015, ikindi gihe bukavuga ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa Red Tabara, ariko byose u Rwanda rwabiteye utwatsi.
mu bihe bitandukanye Perezida Ndayishimiye n'abandi bayobozi bagiye bavuga mu bitangazamakuru mpuzamahanga ko bafite amakuru ko u Rwanda rushaka gutera Burundi. Kuva mu ntangiriro za 2024 Burundi bwafunze imipaka yose yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda. U Rwanda rwahakanye ibirego ruvuga ko iki gihugu bihana imbibi mu majyepfo cyahisemo kwifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorana na FDLR, bityo nacyo gifatanya na FDLR. Ku rundi ruhande umujyi wa Uvira ugifatwa na FC23, umubano w'u Rwanda n'u Burundi warushijeho gusubira inyuma. U Burundi bushinja u Rwanda kurasa ku butaka bwabwo. Mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiranye na France 24 cyasohotse ku itariki ya 18 Ukuboza 2025 uyu munsi, yavuze ko ibirego by'u Burundi ari binyuma, ahubwo aribwo bwarashe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo si byo, ahubwo n'ibisasu by'u Burundi byatewe mu mujyi wa Kamanyora ari nabyo byatumye abanyekongo bahungira iwacu mu Rwanda mu Bugarama. Umunyamakuru yamubajije niba hari ibiganiro bijya bibaho hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Bwana Olivier Jean Patrick Nduhungirehe asubiza ko no mu mpera z'iki cyumweru hari bizahuza inzego z'umutekano z'ibihugu byombi. Ati ndagira ngo mbabwire ko ku ruhande rw'u Burundi inama yarabaye mu mpera z'iki cyumweru hagati y'inzego z'umutekano za leta zombi kugira ngo baganire ku mwuka ukomeje kuba mubi. Dutekereza ko izo nama nizikomeza tuzagera ku gisubizo ndetse no ku mwuka mwiza mu karere no gusubira mu murongo wo gukurikiza amasezerano anyuranye y'amahoro. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibiganiro bihuza ibihugu byombi bikubiye mu bya Washington, ahahurira urwego rw'umutekano ruriho Joint Security Coordination Mechanism ruzakurikirana ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Kugeza ubu amasezerano y'amahoro yasinywe tariki ya 4 Ukuboza 2025, ariko RDC ikomeza intambara zituma atajya mu bikorwa. Bibutsa ko FDLR, umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ugizwe n'abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10, kandi abenshi bari mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ifatanya n'iz'u Burundi zirenga 20 zoherejwe ku rugamba rwo kurwanya AFC M23 muri RDC. Bwana Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yavuze ko inama z'urwego ruriho rw'umutekano zizasubukurwa hagiye kurebwa ku bijyanye no kurandura burundu umutwe wa FDLR n'ikurwaho ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Yes, ngibyo ibikomeza kugenda bivuga. Hanyuma tukivuga kuri FDLR, ati umubyeyi ni RDC, umwana akaba FDLR. N'amagambo Minisitiri Nduhungirehe ku birego bya Patrick Muyaya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko mu ntambara zimaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umubyeyi ari RDC naho umwana akaba umutwe w'iterabwoba FDLR. Yabigarutse mu kiganiro yagiranye na France 24 cyasohotse uyu munsi. Minisitiri Nduhungirehe yasubizaga umuvugizi wa guverinoma ya RDC umaze iminsi yandika ku mbuga nkoranyambaga akanatangaza amakuru binyoma mu bitangazamakuru mpuzamahanga ko u Rwanda ari umubyeyi w'umutwe wa AFC M23. Iyi mvugo ni ikinyoma kuko AFC M23 igizwe n'abanyekongo bavukiyeyo baharanira uburenganzira bwabo nyuma yo kwicirwa ababo, abandi bagahungira mu bihugu bitandukanye. Kuva uyu mutwe weguye intwaro mu myaka irenga nishize, ingabo za FARDC zivanze na FDLR ngo bashobore kurwanya, hanyuma RDC izafashe uyu mutwe w'iterabwoba gutera u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko mu ntambara ya RDC umubyeyi ari RDC naho umwana akaba FDLR. Nduhungirehe, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, ati umubyeyi ni guverinoma ya Kongo, umwana ni FDLR, naho imitekerereze mibi n'ingengabitekerezo ya jenoside ituma abanyamurenge basukwaho ibisasu bakicwa n'ingabo z'u Burundi nk'aho umuryango mpuzamahanga utabireba. Ni ikibazo cyo kurenga ku gahenge kemeranyijwe mu minsi yashize, ariko kuva hasinywa amasezerano ku 27 Kamena, ariko ibitero bya drone n'indege ntibyigeze bihagarara mu mezi 6 ashize. Mu gihe cyose ibiganiro bya Doha ndetse n'ibya Washington byabaga, ingabo za FARDC z'u Burundi n'imitwe y'abazalendo bafatanyije kurenga ku gahenge kemeranyijweho birasa mu bice bigenzurwa na AFC M23. Kugeza ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barurwa barwanyi ba FDLR babarirwa mu 7 n'ibihumbi 10. Nduhungirehe ati twizeye ko inama zitaha z'urwego ruriho rw'umutekano zizongera kubaho kugira ngo haganirwe ku mwanzuro ugomba gukurikizwa, gusenya FDLR ndetse no gusenya burundu umutwe w'iterabwoba FDLR. Abahoze muri FDLR basobanura ko yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa RDC kuva yabaho. Bigeze ku bwa Rwanda Desire Kabila yegurirwa ibyari kuyifasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Major Ndayambaje yavuze ko ubwo Alierto yahindutse FDLR yateraga u Rwanda, ibikoresho yari ifite ari Laurent Kabila wabihaye. Asobanura ko hari urugamba rwakoraga intwaro yari yarayeguriye, no kuvuga uruganda
ati Desire Kabila we yakoranaga na FDLR nyirizina kuko cyane cyane no kugira ngo yohereze Alain Kabiri ive iriya hirya n'ibikoresho yazanye niwe wabibahaye. Hari uruganda rwakoraga imbunda yarushyizeho avuga ngo ni inkoni ahaye FDLR izayiherekeze mu gihugu cyayo. Imbunda nyinshi bari bafite n'amasaso bazanye byaturutse kwa Laurent Desire Kabila. Laurent Desire Kabila yishwe muri 2001 asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Major Ndayambaje yasobanuye ko Joseph we yagerageje kurwanya FDLR ariko Tshisekedi wagiye ku butegetsi muri 2019 asubiza uyu mutwe w'iterabwoba ubuzima. Atubwo rero habagiyeho uyu Mutsilombo Tshisekedi we arabihindura yigarurira FDLR kuko n'amasasu menshi cyane abasirikare benshi cyane ba FARDC cyane cyane nko ku birindiro byegeranye usanga basa nkaho ari bamwe bafatanya muri byose haba mu bikorwa bya gisirikare nk'uko rero byagiye bigarukaho rero mu bihe bitandukanye muri rusange. Andi makuru akomeza kugenda avugwa reka mbabwire ko uwitwa Eric Prince, uyu mugabo witwa Eric Prince muri Repubulika Demokarasi ya Kongo imikoranire y'ibanga ya Perezida Felix Tshisekedi, amabuye y'agaciro ndetse n'umubano ugana ku gihugu cy'u Burundi. Umushoramari w'umunyamerika washinze sosiyete yigenga icunga umutekano Black Water, Eric Prince amaze igihe akorera mu buryo bw'ibanga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mpera za 2024 yagiranye n'ubuyobozi bw'iki gihugu amasezerano ajyanye n'umushinga wo gukusanya imisoro ikomoka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hashize igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyoboye ibiganiro bihuza u Rwanda na RDC ndetse ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 i Washington DC yasinyiwe amasezerano y'amahoro. Nubwo bimeze bityo ariko RDC ntiyahwemye gukoresha amacancuro mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abo muri Romania barigoma batashye bareba inyuma. Ubu aba Eric Prince bo muri El Salvador na Colombia nibo bari ku ibere rya Leta ya Kinshasa. Kwizera bacancuro ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi nibyo byatumye Eric Prince ahinduka umwe mu bantu bafatwa nk'abacunguzi ku bibazo by'umutekano wa RDC. Ahazaza ha Black Water hari mu rujijo muri 2010 ubwo Eric Prince yavaga muri Amerika yerekeza i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uyu mugabo yahoze ari umusirikare w'umutwe udasanzwe w'ingabo za Amerika Navy SEALs ugizwe n'abasirikare kabuhariwe mu kurwanira mu mazi, mu kirere ndetse no ku butaka. Icyo gihe muri 2010 Prince yari muri gahunda yo kugurisha Black Water, societe yari yaramugize ikimenya bose. Black Water yashinzwe mu mwaka w'1997 imenyekana cyane mu gihe cy'intambara yo kurwanya ibikorwa byo kurwanya iterabwoba yatangijwe n'ubutegetsi bwa George Walker Bush nyuma y'ibitero byo kuri itariki 11 Nzeri 2001. Ariko kandi isura y'iyi societe yarangiritse cyane cyane muri 2007 ubwo bamwe mu bakozi bayo barasaga mu mbuga ya Nisor i Baghdad bakica abasivili bagera kuri 17 b'abanya-Iraq. Kuri Eric Prince ibyo byari amahano akomeye cyane kuko byatumye hasenyuka icyo we ubwe yitaga ingabo zigenga zikomeye kurusha izindi ku isi. Nubwo yari yaravuye za Amerika ntiyigeze abura burundu. Yakomeje kwagura ibikorwa bye mu bice byugarijwe n'umutekano muke. Nyuma y'imyaka 15 asezerewe, Eric Prince yongeye kubura umutwe mu buryo butunguranye mu bihe bitandukanye. Yagiranye amasezerano n'ibihugu bitandukanye birimo Haiti, Equateur na Peru, aho ibikorwa bye byibanze mu kurwanya udutsiko twitwaje intwaro, intambara yo guca ibiyobyabwenge na gahunda zo kwirukana abimukira badafite ibyangombwa. Kwa 16 Ukuboza 2025 ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko Eric Prince ari no mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump buhanze amaso. Ikintu cyashishikaje benshi kurusha ibindi mu kugaruka kwa Eric Prince ni uburyo yinjiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu we ubwe asobanura nk'igihugu kinini cyane kandi kiganjemo akajagari nk'uko aherutse kubibwira ikinyamakuru Le Point. Izina Eric Prince ryavuzwe bwa mbere mu ntambara y'umurasirazuba bwa Desemba 2023. Icyo gihe ubuyobozi bwa Kongo bwari bwaratangiye kwifashisha ihuriro ry'imitwe twaje intwaro rya Wazalendo hamwe n'amasosiyete yigenga y'umutekano mu kurwanya M23. Bivugwa ko Eric Prince ari uwagenzuye iyoherezwa ry'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo binyuze amasezerano byavugaga ko ari hagati ya Kinshasa n'ibindi bihugu. Raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni yemeje ko iyo mikoranire yabayeho mu Ukuboza 2023. Imikoranire ntiyamaze igihe kinini, ari nabyo byatumye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hinjira abandi bacancuro bahawe akazi na sosiyete zirimo Agemira iyobowe n'umufaransa Olivier Bazet ndetse na Congo Protection iyobowe n'uwahoze ari umusirikare w'umufaransa ufite inkomoko muri Romania Horatio Potra. Abacancuro b'iyi mitwe yombi bari mu birukanwe na M23 mu mpera za Mutarama 2025 ubwo yari maze gufata umujyi wa Goma.
nubwo ibiganiro bya mbere bitageze neza, igitekerezo cy'imikoranire hagati ya Eric Prince na leta ya RDC ntikigeze gishyirwa ku ruhande. Eric Prince yakomeje kuvugana n'abari hafi ya Perezida Felix Tshisekedi, ndetse nk'uko bivugwa n'abantu bari hafi y'uyu mukuru w'igihugu bahuriye i Dubai mbere y'uko Eric Prince agirana amasezerano na Minisiteri y'Imari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Ukuboza 2024. Aya masezerano yari amaze imyaka 2 aganirwaho, ateganya ishyirwaho ry'ishami rifasha leta gukusanya imisoro iva mu bigo bicukura amabuye y'agaciro. Iyi gahunda ishobora no kwaguka ikagera ku bikomoka kuri peteroli, gaze n'ibiti, igasobanurwa nk'uburyo bwo gushimangira ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isura mbi RDC ifite mu bijyanye n'imikorere y'ubucuruzi ntiyigeze itera Eric Prince impungenge. Ubwo yageraga bwa mbere muri icyo gihugu mu ntangiriro za 2010, yari amaze gutangiza gahunda itavugwaho rumwe yo kurwanya ubwambuzi bwo mu nyanja ku nkombe za Somalia. Yumvaga ko niba yarabashije gukorera muri Somalia yari yarugarijwe n'umutwe wa Al-Shabaab, muri RDC naho nta kabuza azagera ku ntego ze. Umwe mu bari barakoranye nawe abivuga muri make agira ati, yagiraga inyota yo kwinjira mu mishinga abandi babonye nk'irimo ibyago byinshi cyane. Mu myaka yakurikiyeho Eric Prince yakundaga gusura Kinshasa, akenshi agacumbika muri hoteli yitwa Fleuve Congo, imwe mu zihenze kandi zikomeye mu murwa mukuru. Se yari umucuruzi w'imodoka. Uko yakuze rero yishimiraga kugaragaza ko asobanukiwe cyane akamaro kadasanzwe kihangana rero hagati y'ibihugu bikomeye cyane ku isi mu gushaka kugera ku mabuye y'agaciro afatwa nk'ingenzi muri iki gihe, cyane mu ikorwa ry'imodoka zikoresha amashanyarazi. Abamuzi bavuga ko ari umuherwe wicisha bugufi uzi kwegera abantu. Muri RDC intego ye ni ukugenzura ibigo bicukura amabuye y'agaciro, guhugura abakozi ba leta mu gukurikirana uburiganya no kurwanya amagendo. Ibyo bikorwa binyura mu kigo cyitwa Vectus Global, aho ngo imikoranire ye na RDC ishingiye ku gukemura ikibazo cyo kukuba miliyari nyinshi cyane z'amadolari z'imisoro iva mu bucukuzi zitagera muri leta ya RDC kubera ibigo bigabanya inyungu bitangaza. Kubigeraho ngo ari gahunda yo guhugura abakozi bagera kuri 400 bagakorera muri Katanga no mu burasirazuba bwa RDC, ahanini bagenzura amabuye y'agaciro yoherezwa hanze. Mu mezi 6 ya mbere y'umwaka bivugwa ko imikoranire ya Eric Prince na RDC yari imaze gutwara saga miliyoni 50 z'amadolari. Hari n'andi makuru aturuka mu bantu batandukanye avuga ko amasezerano ashobora kuba afite agaciro karenze miliyoni 75 z'amadolari. Hagati aho itsinda rya Eric Prince rimaze amezi risesengura uko ryatanga ubufasha bw'ibikoresho n'umutekano mu ntambara mu burasirazuba bwa RDC, aho umwaka wa 2025 watangiye imijyi ya Goma na Bukavu ifatwa na mama 2023 ugasozwa no gufatwa kwa Uvira, nubwo muri iki cyumweru abarwanyi batangaje ko bagiye kuhava. Gutsindwa kw'ingabo za RDC muri ibi bice byatumye hafungwa benshi cyane bagize uruhare mu micungire y'ibikorwa bya gisirikare, barimo Lieutenant General Frank Ntumba wari umuzabikorwa amasosiyete bacanshuro. Ifungwa rye risa n'iryagize uruhare mu kwihutisha gahunda yo gutaha kwa Olivier Baze wa Agemira wari ushinzwe imirimo yo gufata neza ndetse no gusana indege za Sukhoi 25 hamwe na drone za CH4. Irindagurika mu mikorere ryafunguye andi mahirwe mashya kuri Eric Prince, aho ari kureba uko yakwinjira mu gufata neza no gusana indege. Eric Prince yakunze kunenga u Rwanda arushinja gushyigikira mama 23, asigaye akunda kujya Kinshasa aho agirana ibiganiro n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Congo. Africa Intelligence iherutse kuvuga ko yanahuriye na Perezida Felix Tshisekedi i New York muri Nzeri 2025 ubwo yari yitabiriye inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Harakibazwa niba abarwanyi ba Eric Prince bashobora koherezwa mu burasirazuba bwa RDC. Bivuga ko ku kibuga cy'indege cya Kisangani ubu hari abacanshuro baherutse baturutse mu bihugu bitandukanye, yaba abo muri Amerika y'Amajyepfo, abo muri Turukiya bashinzwe gukoresha drone ndetse n'abanya-Ukraine. Binavugwa ko hari no gusuzumwa uburyo bw'imikoranire ndetse no gushyiraho uburyo bwo guhana amakuru na leta y'u Burundi, umufatabikorwa w'ingabo za RDC muri iki gihe. Kuri Eric Prince